ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯏꯝꯄꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯑꯦꯝꯌꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯆꯠꯊꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯒꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯒꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯄꯣꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ, MA ꯑꯃꯁꯨꯡ MSc ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯡꯂꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 30ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 6ꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ 5ꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯔꯥꯁꯇ꯭रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA मखादा लिंखꯠꯈꯤꯕ यूनिवर्सिटी असी हौजꯤꯛ फाउबा नेना तादबा तंगदु लैतादबा यूनिवर्सिटी अमा ओइदुना लैरे। जुलाई 28दगी क्लास बॉयकॉट की खोंजंग चंगसेलिबा असिगी मतांगदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन DEM UTA की मैकेदगी पाउसी असिदा फोंदोरपगी मतुंगिना यूनिवर्सिटी असी हेक हौदोरपदगी पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्स ताकपी तांबिरक्लिबा कॉलेज मंगा असिगे ओजा सिंह DEMU की ओजा ओइने लौसिनबिउ हाइबा डिमांड जुलाई 5दगी ओजा सिंहना संगचलिबा खोंजंग असी क्लास लौदबा अमदि PhD गा मरी लेनबा खुदिंगबकी थबक लेपने। लोइनना अंडर ग्रेजुएट पांगथोकलिबा सेमेस्टर एग्जामिनेशन असिददि अकाइबा अमता पीदे अदुबु ओजासना ब्लैक बैच स्टेट तुना मथौ पांगथोकले। DM साइंस आर्ट्स कॉमर्स GV अमरी लॉ कॉलेज की ओजासिंग असिन यूनिवर्सिटी हेक वरपदगी सिलेबस सेमबना जिंगबा पुनमक तौतुन मपंगवने यूनिवर्सिटी अमा वहनबदा थौदांग लौतुन लागले। लोइनना तोंगन तोंगनबा कॉलेज सिंगदगी ओजा कुनगी मथक्ता यूटिलाइज तौरक्तुन वान होन मिनरखे। अंडर ग्रेजुएट अमदी पोस्ट ग्रेजुएट अनिमक ताकपी तांबिदुन लागलिबा ओजासिंग असी DMU की ओजानी हाबिगी चे थोपियु आइना वाइस चांसलर हमदे लैंगाक्ता दक्षिणदुन लाखी मरगसदा मियोय अमर यूनिवर्सिटी असी की टीचिंग फैकल्टी क्या यामना लेबगी हाइना RTI थरपको मतमदा अथॉरिटी की मेकेदगी हाना कॉलेज की ताकपी तांबिबो ओजासिंगना ताकपी तांबिरी आइना पाउखम पिखिबा लैखे। मसिगी सिंडिकेट एडवोक कमिटी मिफमनसु रेजोल्यूशन लौदुना BG दा खंगनबदगी कॉलेज मंगा असी के ओजासिंगना PG कोर्स ताकपी तांबिरी आबगी जेरोल थोके। लोइननी यूनिवर्सिटी असी की इंटरनल स्ट्रक्चर कमिटी नसु कॉलेज मंगा असी की टीचिंग अमसुंग नॉन टीचिंग स्टाफ सिंग असी यूनिवर्सिटी ने लौसिनगदबनी आबगी रिकमेंडेशन पीके। मसिगी तैहुनबदा सही असी की जुलाई 3 यूनिवर्सिटी स्टेलाइटिंग बसिंगना आइबा जेरोल पिसिलंगनबा डायरेक्टोरेट न जेरोल अमा थोके। मसी कॉलेज मंगा असी ओजा सिंग ओइना दिसु नत्रे मरमदी कॉलेज मंगा असी ओजा सिंग प्रिलिमिनरी सर्वे तौरबा मतुंगदा कुमजा 2019 की सेप्टेम्बर 19 दा लोइना पिसिनख्रे। हौजिक ओजा सिंग डिमांडी यूनिवर्सिटी असिबो हौदोकपदगी महैरोइ सिंग हौजु फाउबा ताकपी दांबिरक्लिबा ओजा सिंग असी DMU की ओजा ओइना जॉब तौबियु हाबने। यूनिवर्सिटी असी की सही मरी मखारों की पुवारी ngaakpदा मदे पास आउट तौख्रबा महैरोइ सिंग के बराइपक्कीदमक्तसु ओइरे। COVID-19 लाइसना मरम ओरग ऑफलाइन क्लास की खुदोंगचाबा फंगलुद्राबा VG महैरोइ सिंग हौजिकती ऑफलाइन ऑनलाइन अनिमकी खुदोंगचाबा फंगदबा नुमित मंगा फाजिलगले। हिरमसिदा लैंगाकना तुमिन लैथोकपा चुमलोय स्टेट असिगी अमता ngairaba यूनिवर्सिटी असी मफुंग फान हिंगननबा अखनबा मियंग चंगफम तोगे। सही मरी हेलक्लबा यूनिवर्सिटी असी मफुंग फाना PG की क्लास अमरी प्रैक्टिकल लैबोरेटरी मतिक चाना लैत्रे। क्लासरूम न चिंगबा पुनमक हाना लैरंबा कॉलेज क्लासरूम जिंगदा UG अमरी PG की क्लास लोइना तौबना नुमित चुप्पा अमा क्लास तौबगी भियमदा लागले। लोइना नौजा सिंगजु UG अमरी PG अनिबदा क्लास लौननबा होनबदा अवाबा अम ओइरे। पुनमगसी लेंगांगना खंगफम थोगी लोइना यूनिवर्सिटी अमगी लैफम थोकपा खुदिमा मतिक चाना लैहंदुना अफबा महैरोइ रिसर्च स्कॉलर के पुथोकपा ngamnaba होनबा मथौ दारे। नागालमरोमदा DMU मपुंग फाबा यूनिवर्सिटी उहनबियु हाइबा डिमांड द एम्स एजुकेशन U ऑफिस सोलोजन क्रे। स्टेट असिगी अमता ngairaba यूनिवर्सिटी ओरिबा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की अवरपा सिंग नांखतुना मपुंग फाबा यूनिवर्सिटी अमुहेलु हाइबा डिमांड थबक दोन थोकतबगी मेयुक्तंगसी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन आमसुननि टाइप सुथेक्ता लैबा डायरेक्टोरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन के ऑफिस सोलोजन क्रे। ऑफिस लोन बगी खोंजंग अदु ngasi nungthil pung ani makharum taba matamda mairoi lubasi ki vice president lusing bathawmi sing डायरेक्टोरेट असि की स्टाफ सिंग मपांदा
hoi thoklaba tungda sathagibani matam atu staff khara de office manung tele hoge emsu gi thongbisin education yugi office loan bagi paw phangpada gi city police ke kang bulak tu ni yangchen ge ado bam hairoi singna phaba phun bagi thong amada chathadabana pamdaba tok thoki balite khongjang adu ga mari lenna emsu gi vice president laisram athoban hai state legan lamdam masigi amathangar ba university university asinga si phawwa han yengbi da awar fakya laire hausi leriba vice chancellor asi natana registrar controller teaching non teaching staff regular when hap tabagi matak hiram ko mo so thaduna laire masina marmor ka university asi salai bada kudong cha da kya thengnari loina na mahiroi singi se sang tang thok bo for teaching non teaching staff lai tabana piwa gamdre masina marmor ka mahiroi sina thengnari ba kudong cha da ba sing kok na ba pung pha ba university amoina da balenga na taksin laiga ta taksin dun lakpane loina na directorate of university and higher education da memorandum ke application basu lai khrabane adaba bi ki patha za wafum thabak da onthok tan laire dm university phabu mapung phaba university wan bangam drengai seraga sida adaba college gara pulaga university ama salai kari hana lenga na lawruk liba firep maram chade lenga ke firep thu pathan do kada bani kari gumba em suna talipa demand petrabadi hena kanba khongsang sangjana da sem sare haike makadarakwa atupa pauda Northeast ki state mari da delimitation tawbagi matangda notice issue dawgre Manipur yawn awang nongfo ki state mari da delimitation tawbagi matangda Supreme Court na center da notice issue tawduna paukum pirak na bakhan gre Hiramasi ki mari leina na delimitation demand committee for the state of Arunachal Pradesh Assam Manipur amari Nagaland na Supreme Court da petition amadhara kibane Court asi ki justice K.M. Joseph amadi Rishikesh Rohina Center dagi response kawgre Case the Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice, Civil Election Commissioner Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Nagaland ki secretary singna respondent noire. Petitioner ki mot siladuna senior advocate Gopal Shankar Narayana court thamkiba kumjali singani kunge. February kungani panda thokiba presidential order amada awang nongpo ki state mari da delimitation pangtok pada ayaba piki balaire. Order singasi da yumpam orga petitioner ki maike de ki kumjali singani kun mathoi kunithoi India ki prime minister da Delimitation Act listing ani asi implement tawiu an memorandum da pisin ki balaire adum oinamak memorandum sing adugi pahum amada phangdana laire Indian Constitution ki article 14 khongkhong na bamong da India ki state wariwa Manipur Assam Arunachal Pradesh amadi Nagaland na delimitation tawdraga ta state dana delimitation tawre Delimitation Act listing ani asi amend tawkiba digedani hele adoba delimitation ge exercise singasi awang nokpo ke stand bari study pangtoktuna thamli loina state sing representation of people section 8 yegi makada law and order ki fium phatte haiduna na thaire law and order ki fium da akaiba amata yawdan state mari state assembly amadi parliament ki election ke ambai pangna pangthokki balaire haukiba sahi yankai ga mathoi asida awang nokpo ke state mari da delimitation ki exercise samba phawwa pangthokna lakli an sumhar makatana phongdoke NRFM ki mingsin aduna sel khairam ba KNAI to KNAI ani fare NRFM ki mingsin aduna Soshanpur bazar da sel khairam ba ko ki National Army Independent KNI ki cadre ani district police na phagat kre Police lagi fang pawn hai ngasi nong tilpung ani minin I forum set pamatam da sakang daba miyo krana Soshanpur kathen da dugan phamba nan Manipuri manga thekhian khangan dona sel khai bage thabak sadari haiba paw fangki hoki basahul khara gi mamang da su dukan ani da gi makhona senpham khara khongwat khre mahoi matam khara gi mamang da Anand Gup ta kawba miyo ama hat ke ba NRFM gi lusing basing na thalak pani ana dukan phamba sing adu da phongthorake hiramasi gi matang da so moto case amalo ko tuna thiba humba gi thabak chathaduna lakhi bani Masina tongan CCTV footage sing bateng daging asinung til Soshanpur ge Tolen Beles dagi Paulal Mol Singsan sahi kun gamari amsong mongsang Beles dagi lethang haukip sahi nifuga manga suraba mi ani asi phagat bangam ki bane mahoi ani dagi mobile phone ama phagat bangam ki loina na phone adu da khen khangan bada sina pache chang khara su yarum batheng na ki haire Centrally sponsorship scheme gi makha da janims ki MBBS ki sit yankai hangat pada yakre health minister Status ki amata ngaraba janims ki housing lairiba MBBS set chama lairiba asi matakta ahen ba set yankai hangat pada yakre aina housing Sadhariba Parliament session da Dr. Hina Gavida Masung Dr. Srikanta Ikana Sindhena Lebagasi Gyoiva Tongan by state sing the medical sit sing hangat pagamari ilaina star question when hankiba amagaloina
Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Mansukh Mandavian Phongdokre. Haukiba July kunganithoi da Lok Sabha star question number 91 da pukhalaki buwang atuki pakum piraduna. Union Health Minister asina haikibada National Medical Commission piban information ki patungin da lebak asigi. Medical College atuk taraganithoi da punna medical seat Lising marfudra mathoi chapan kun kataret lai. Centrally sponsorship scheme ki makada lebak asigi state union territory taragadarukta lehipa. Government Medical College singi hausik lehipa MBBS seat masing hasidagi ahenba seat lising home chamri marfudra manga hengkat pada yare. Manipur gi wena government ki medical college ani abdi rims ta MBBS seat chama kun manga aduga Zenims ta na MBBS seat chama aduga private medical college ki wena seat chama yangkai punna medical college home asigi punna seat chahum putra manga lai harba seat sing asigi matak centrally sponsorship scheme ki makha ta haujik lai riba government medical college upgradation tawba ki saruka mo oina laiba asigi punna MBBS seat lising home chamri marfutra manga hengkat pada ayaba fire haina Union Health Minister na pi ki bakum adu da Manipur ki oina Zenems ki haujik lai riba seat chama asigi matak ahenba seat yangkai yaure Union Health Minister ki maikai dagi Zenems ki set yangkai nauna awkat pada yare haina parliament da bakum pi kira baso haujik phapagi on state government badu ki order tharak laitre haujik phapagi on state government badu ki order tharak laitre jedasi ki amada ngariba Zenems ta MBBS ki medical seat asi hengkana ba haujik lairiba National Medical Commission as the Medical Council of India haina kawringai matam dagi tang aduna lakibane drug thingsi hairabadi Mee Ama-anidang hatsi K.Ranjit Manipur thengnari padragi isu asi NDNPS ekhaktana thengbangam loi maramasna state ki wena hena kanba mi hatpa natrakna papunsi chuba phadok piba natrakna miya mamangta parsi takwa yaba lo ama semduna drug lalon bada chena ba mi ama anidang hatoksi matamadu da drug thingpang hamgani ana sugnu assembly constituency ki MLA Kangusam Ranjina phangdokre Manipur Legislative Assembly da haukiba Mars kun gamari da Manipur gi governor lakani san thamkiba warul thagat pafongdok pagi motion khana pada governor ge warul adu semdok na ba motion pukhat adu na Kangusam Ranjit na wa famasi phongdok bane manai governor gi address adu da Manipur dagi mayaka ba drug issue jing thingna ba pa wa fam pande state asida legana drug thinglakli ba si sahi kya surakle adu hausik phawba waroichin amata purak pangamdre matamamada gold triangle da popi tharamba golden triangle da popi tharamba kya haujik ti Manipur da laglaga hana lairamba wakolon manaba music da saukalaga Manipur da popi thava haurakibra habigi singna ba laire lamdamasigi faruk kya se minister gi war on drug asida saukatpa ulakpa thagale adoba madu fana yamna tawrabasu drug pothokpadi thingbangamdre Kaksing da pangthokiba thorum amada napki SP na popi thabagi thabaga sida su townarib khulai fiber loop sing kilusing basang sena bana mase thingna da bahona bada awaba lai haina phangthokiba laiki masina chumlabati lebak thibani haike drug lalon bada minister MLA yauri ana biyamna haina rakle minister gi MLA gi PSO sena ba police officer sing sena ba gi wa from laire masina dakpadi lekak na paikali war on drug asi kana from lai tre haibane Marmasina drug ki lanjangasi mai pakhan ji harabadi MLA hom phumba waron drug ki lanmi oisi aibo wafam governor address ta jahonje matam amada congress ki lengana pha ki drug sing CBI da sinaki lenga gasi ki matam da pha ki bajing CM na mai tha ki bakharadi oi Manipur si drug pudok pagi lamjel da mang thana cheli tungi mirol kanba haiba sida MLA hom phumba ki thodang lai Manipur da tha amagi manung da numit ahum mari ni ka drug pha de ampa numit da drug pha ba ki pau theng nai Luba crore ki drug phariba asida kana chena bagi habatu thidok pa sange luba crore kuntra ki drug phabada maduki mapu du driver du wairam loi poriba miyo edugi wairam loi marmasna drug singi mapu thidok pa matam boire haike ngasi phabuda sing da popi thari pa singa sigi manung da singi ningthau natragan lam mapu ambata phabagi pauta de drug issue asi yamna aruba tangka kamba yawraklabani haike Mangnai law and order ki fibam fare aina legak na laurabadi kumjari sing ani kun mathoi da lalauba ka mari leina na FIR kya laukat ki sarjet kya thagar kre mara leiba kya serak pi kre I will from governor address da pande masi address asida jahan ba mathau tai legak na lalauba ki waroisin loisin gani aina platform kya da lauri adobo governor address da madugi wa from baset am fo yaw de haike Kangpokpi district da pung kun ga mari total shutdown law thokre Kangpokpi District Hospital ki staff nurse amsung manpower ki awat palai riba kaya asigi matangda ngasi Kangpokpi District Hospital sing da CSO singi oiva mifam ama pang thokre mifam madu kamari lena KSA Sadar Hills ki General Secretary Thangtillen haukim na haikibada Kangpokpi ki CSO singi mohut chinduna
state government amasung bari lainaba authority na pikiba ultimatum ngasi ningthokaba numitta matam loigre adaba response amada laktabana July 13 ki ahing dongyai tege 13 ki ahing dongyai phawwa Tangpopi district total shutdown lock thokle khongjanga sida punamada cooperation pibi haike nopi macha ama scrub typhus sire Sochanpur district ki masagi sahi mapan rom surabi nopi macha ama scrub typhus na bada gingarang nomai sinbita rims hospital da laikidre source ki pau matung ina laikidrabi nopi macha do nemal sogom abokpa so biak sang kawi Singhat subdivision ki manung chanba tonglon pi dagine napi masa asi masak amdaba dagi Sochanpur district hospital dagi rims hospital da refer torokane haire makatarakba atop pauda Myanmar ki military ko na pro democracy activist mari sibagi dandi pigre Myanmar ki military jonta na terror attack satai habiki marandam masak nairba pro democracy activist ani yauna ponnamiyoy mari sibagi dandi pigre amarum da thongado UN amasung rights group singna akan momong da condemn tawgre Kozemi arag hiana khangraba veterans democracy activist jo min you former National League for Democracy ki lawmaker fayu zerthau hala mayu ong amasung ong thura jo maribo Myanmar ki military ko na close door trial amada sibagi dandi pi ki bane makoi mari sibagi dandi pi ki ba si sahi estaleba ka si goina han bane makoi mari sibagi dandi pi ki ba asina atopa human rights group kya amasung masiga chamara badandi Fangadra haibaki akiba mayuknare Human Rights Watch ki matungi na ho ki basa hilisingani kun matwa ki February da Myanmar da military na ku taw khibada ki hausi phobada sibagi dandi pi khiba si sambaga taraga mari sure military junta ki mekedi ko Jimmy amsong fayo jer ani asi explosion attack civilian kya informing hain hat pa yauna terror attack kya sathai habagi maralda military ko na sibagi sarak asi pi khibane Mizoram ki BJP ki MLA corruption ki charge ta jail jaukre Mizoram ki BJP ki amatang haraba MLA Dr. BD Sakma yauna atopa miyoy taragani thoi corruption ki charge special judge prevention of corruption act balan len mahoy yana sahi ama jail jauna lupa lising tara fine tinarwa khangre BJP ki MLA asi jauna atopa miyoy taragani thoi sandan government development ka mari leinana English ngani taraga tare ta thadara ki lupa crore taraga manga lakh nifu ga mathoi Lising humpodara humdoi chani kuntra kanipan lana sinaki baga mari lainana ajulda daiba district court asina lupa lising tarage fan jauna chahi amagi jail da thamna da order fi ki bane Congress ki MP mari session loiter for Lok Sabha speaker na suspend tawkre Housing jathari ba parliament ki monsoon session da Congress MP mari maram chadana apan bapi haidona Lok Sabha speaker Om Bir lana Session loiter for suspend tawkre Congress amasung Trinamool Congress na losing la kanga si chatha ki ba parliament ge monsoon session na da posai ki mabal wangkhalakpa amati sana thakna da pholam singda GST nauna lobagi mayukta kan ba protest sathabadage nongthel pung ahum phawa house phamba yadana azon tawge parliament ki session na da Lok Sabha ki speaker Om Birla na protest thariba MP singda miyam na pamle bade parliament si ningthina function tawbaduni government ki meke degi so opposition ki meke degi thangala ki besu sing khanna naina ba thorang tawduna lei aina apel tawge adama ko suspend tawkhra Congress ki MP Manikam Tagore Tien Prathafan Jothimani amasung Ramaya Haridas ki meke degi akan bamung da protest tharapadi makhoi mari speaker na session loiter phobo suspend tawge bane Facebook ki khudang da minek laga masanu fana mapa haran gre Madhya Pradesh da masanu fana sel ki damak da Facebook ki khudang da killer amandek laga sahi yang hai gamba pan churaba apok mapa nokpai na kaptona halan gre masanu fana nek laga halan krabanupa adogi maming na Mahesh Gupta kawe Bijore town da leibani hogiba July 13 amasung 12 ki lonaba numidang da mafasinam haki ka da tumduna leiringa da nokmai na kaptona hatkibane thaudoga siga mari leina police na miyoy hom phagre Police ki pauna hari bana mihat asida chenari ba masanupa Ankit Farga Wangpong satabada Ankit Farga Wangpong satabada CLPU yadaba ga mari lena mapabo Facebook ki khudang da bihar da gi geng Azit King gi grupa sindiak laga hat ki bani mapabo hat nanda bagi damak tam hat lupa lakh hama pi kan hena offer dauke crime adu sa thana bagi damak July taraga mathoi da Azit har bagi yang star asige account lupa lising tara advance on deposit dauke loina lodi ko bom haki mamana ba agi khudang da geng kangbu ado Yumadu da purak laga July 13 amasung 12 ki lona ba ahing pung ani tabada Yumadu gi ahom sabab floor da tumduna leipa mafa ba nongmai na kapton halan ki bani an ki dahar ba mi asi yu addict oi ba da natana jwar sana ba amasung criminal ki ba thawdo kya da chena ba mi yone
किलर अदुना अनकित की मपान नोंगमैना कापतुना हाटपा मतम मदुदा अनकित की लोइना बिमिकप थौलके अदुबा अनकितना नोंग खापगी मखोलनि हाइकि किलर अदुना मपाबु हालबा मतों जुमदुगी युमदुदगी हेक चटखिबदगी अनकितना जुमदुगी मनुंगदगी थोंग थिंजनके अदुबा नोंगानबगा अनकितना मिहात अदु साखंगदबसना चतरमरे अना पुलिस कंप्लेन तौगे अदुबा पुलिसना चिंगनबदगी अनकित फागतखिबनि हाइरे नोइडा द गैंग रेप तौखिबा अदु भिक्टिम मतोमदा लाखिबा नते ममानबिसु यावरके हौकिबा जुलाई के कुनगा मथोइदा नुपी मसा अमना महाकी थबक सुफमदगी मेम धालाकबदा महाक मतोमदा पाक अमदा फमलिंगैदा नुपा मसा अनि लाग्राका महाकी कास सांगे मदुंगदा महाकी मोबाइल फोन बुल्लबा मतुंगदा महाक पुन्नमदना रेप तौविखि अना सनरन नोइडागे पुलिस स्टेशन देन फॉर्म तौरकी अना स्टेशन असिगी डीसी फिना फोन तौरक्रे केस असिगी मरी लेना पुलिसना खुदकता रेस्टार्ट तौरबा मतुंगदा नुपी मसा अदुबा मेडिकल एग्जामिनेशन चथानगे थाउदोगदा मखाताना थिजिनबा मतमदा पुलिसना रेप केस अदुदा भिक्टिम होइरिबा नबी मसा अदु खतंग लाख नते महाकी ममानबी सिंगसु यावरखी आना खंबा ngamlakibane पागदुदा महाकी ममानबी अदुगा फमिनरिंग एदु नुपा मसा अनि लाखलगा मरि येनदुना खना बावरखी मतुंग ताबदा ममानबी अदुना मफम अदु थादुकलगा सेनखिबने आइरे हौजि सेनखिबा ममानबी अदु पुलिसना पुरक्तुना कस्टडीदा वांग पहोंगी दमक थमली हना सानरन नोइदागे डीसीपी ना फोंतोरकली थाउदोगसिगी माक ओइने नुपी मसा अमना नोइदा फेस 2 गे पुलिस स्टेशन दा कंप्लेंट अमर रजिस्टर तौरंगे मतमदुदा मांगना फोंतोकलंबदा था असे कुनगा मथोइदा महाक फैक्टरी दगी मेमतमदा लाकपदा नुपा मजानी ना महाक पोनम फुदा लंबीदगी चिंगदना पुखे दोग पाक अमदा पुसिलक रेप तौविखि आना कंप्लेंट अदुदा फोंतोकलंगे मतुंगदा महाकी मोबाइल अदु मुल्लगा मखोय अनिमक नान थोक्तुना सेनखिबनी आना कंप्लेंट अदुदा इरामखिबने मतुंगदा नोइदा पुलिस ना मसक खंगदबा मी अनि अदुगी मथकते एफआईआर अमर रजिस्टर तौगे रेप द चेंडा पर मसा अनि अदुगी मथकते गैंग रेप की सेक्शन मखादा एफआईआर पानबग लोइनना नबी मसा अदुना कंप्लेन तौरमलिबा वफम अदुगी नबक्ता नोइदा पुलिस ना केस रजिस्टर तौखिबने हौजि मखातना केस असिदा चेंडरिबा नुपा मसा अनि अदु थिबगी दबक चथबग लोइनना माके मामानबी अदु सुमरी मखों खंगना पोवंग पोंग चथरी अना नोइदा पुलिस ना थादोरप चेरोल अमदा फोंदोरगले सेगदबा इसिंग थकपदा मियोय अहम सिखरे राजस्थान की कोटादा एनजीओ ना चलाइबा कना लैचत्रबा सिंगी आफ्ना घर सेंगदबा इसिंग थकपदा नुपियनी यावना मियोय अहम सिखरे मसों अथोप तरागनी थोइ नाखरे नमाइजिंगी नुमिदांग द मियोसिंग अदुगी फिफम सोक्सिलकपदगी मखोय होस्नादा बोकरके नमाइजिंगी नुमिदांग अदुदा शेल्टर होम अदुदा इनमेट चनी हुमपुत्रा यावना मियोय चौम हेना लै होम अदुगी बोरवेल अदुदगी इसिंग थकपा अदुदा फूड पॉइजनिंग ओरंबा याय हैना कोटा कलेक्टर ऑफिस भंकन हाइके मियोय पुनमग अदु चम मानबा चिंजाग अमसुंग चम मानबा इसिंग थकी अना शेल्टर होम अदुगी सेक्रेटरी मनोज जैन हाइके अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिन अदोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमक हन्ना थागसरी।